It's not an easy. Walaupun dia punya jarak tahun tu 2 tahun, tapi masa dia berlalu cepat. And the pain is still haven't recover from 2 years ago. Dia rasa lagi satu kesakitan yang kehilangan lah. Bukan kesakitan, tapi kehilangan seorang insan yang dia amat sayang. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Assalamualaikum. Welcome back to DM Bro episode 8. Terkejut tak Dan yang kat sini? Abang terkejut tak? Nampak? Surprise. Tengah terkejut ni. Tengah tak ada words nak cakap. Kenapa Dan pula? Mana Abang Aidil ni? Mungkin Abang Aidil tak berapa sihat pada malam ni, jadi saya lah take over. Dia macam mana tau, dia punya feeling is like, wow, aku punya co-host very spontaneous Mestilah. DM Bros is my babies. Kalau you all nak tahu, DM stands for what? Is Danny Mazli Bro. So Abang Aidil and Abang Ai is my brothers. So that's why we call DM Bros. Untuk lebih mengenali you all, direct message bros. Episod kali ini Dan masuk bersama Ai sebab yang tertentu. Of course kerana kita akan orang kata interview the sponsors herself. Yes, correct. So selama berapa episod she has been sponsoring us, Masya Allah. be it Ananan ke ataupun DM Bro, Alhamdulillah. And product review yang you all nampak. So tonight's episode pun disponsored by Dapur Mak Oshin. Dapur Mak Oshin telah sponsor I think 4 episode of DM Bros. Yes, Alhamdulillah. And the food are all amazing. So you guys do check her social media. Korang boleh order apa-apa yang you all nak. Make sure you must get the order right. Alright. Betul. Seperti episod yang minggu lalu yang lepas tu, baru-baru I dengan Baidil, kita dapat jamah Dapur Mak Oshin punya tulang. Sayang Dan tak dapat. Tapi tak apa, tak mengapa, kita masih boleh order because the orders are all open at Instagram. Macam mana tu Dan nak dapatkan order daripada Dapur Mak Oshin? Okay, very simple. Just go to her social media, be it Facebook page ataupun Instagram. Korang boleh type at Dapur Mak Oshin, OSHIN, and direct message beliau. So they have popiah bergedil, mi rebus, and the signature tulang. I think till today episode I masih lagi ingat popiah bergedil beliau. Betul, dengan cheese dia. Lagi kalau taruh cili padi, makan dengan dia punya The one yang combine dengan cheese apa? Beef beef cheese, correct. Dia ada actually ada chicken beef, ada beef with cheese. So you guys can, you know, ask her what is the best option to you guys. Wow, macam teruja macam nak makan lagi lah. Betul. Okay Dan, before kita orang kata waste any time, apa ni tadi Abai dengar Dan cakap apa ni DM Bros, Danny Mazli. How do you feel? Before Abai nak interview sponsor, Abai nak interview kau. Interview Dan dulu. Okay, so how do I feel about DM Bro? Alhamdulillah, my DM Bros, my beloved DM Bros have managed, walaupun dorang baru lagi, dorang dapat lock untuk sponsors masuk, and the attraction yang kita dapat baru-baru kita post episode 1 until today was overwhelming, and I'm really happy to see you guys grow, insyaAllah, to more endeavors with you guys, insyaAllah. Thank you so much. Amin. Okay, so Abang Ai, are you ready to talk to our sponsors for today? I'm ready, man. Alright, so hari ni kita ada dia punya excitement exclusive for tonight's episode. Kita ada Dapur Mak Oshin punya owner, which is Kak Dia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Malu ke? Dia malu sikit guys. Don't worry. You can tengok apa-apa kamera banyak kamera kat sini. Macam Abang Dia cakap, ada 10 kamera kat sini. Okay, so Kak Dia, why not you introduce yourself first to the viewers, so dorang kenal Kak Dia siapa? Dia malu guys. Okay, don't worry. Kita start back. Okay, so for tonight, eksklusif sahaja untuk malam ini, kita ada owner of Dapur Mak Oshin, iaitu Kak Dia.
Hai, Assalamualaikum Kak Dia. Waalaikumsalam semua. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sopan Kak Dia ni. Pemalu orang dia. Okay, so Kak Dia, boleh tak Kak Dia share kepada viewers-viewers kita, who are you actually? Boleh introduce yourself. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya Dia dari Dapur Mak Oshin. Oh, bila Dapur Mak Oshin ni start? Saya bermula daripada COVID dia time. COVID? Yeah. So it's about 2019 ke 20? Sama like that? Kalau ikutkan dah 5 tahun lah. Dah 5 tahun, betul. So mana nama Dapur Mak Oshin tu yang you dapat? Because kita pun tertanya-tanya kan, asal Dapur Mak Oshin? Pasal nama dia Dia. Oshin tu datang daripada mana? Oshin anak saya yang bungsu. Oh, so you name the business under your Nama anak saya yang kecil lah, yang last tu. Nama dia Oshin Omera. Oh, Masya-Allah. Dan kasih Abang Chan dan kasih. Boleh silakan. Abang tengok kau macam tak ada Chan kita bagi. Biasalah kan, kita dah bila dah serasi kan. Okey, silakan. Okey, Kak Dia. Saya. Last abang yang malu. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Tak ada. Bila Kak Dia macam gini aku pula sopan. Kita yang tertib, terjaga. Okay, silakan. Okay, Kak Dia, I have a question. You mentioned that Oshin is nama anak. Okay, boleh tahu anak berapa? Okay, ataupun Oshin ni anak yang keberapa? Oshin ni anak yang keberapa? Anak tua bongsu ke, yang tengah ke, yang bongsu ke? Anak saya yang last, yang bungsu. Yang bongsu, Masya-Allah. So bila nama Oshin yang you ambil ni sebagai you pay label ataupun branding, Dapur Mak Oshin. So the other children supportive about that? Yeah, of course. Dia orang pun suggest to put nama Oshin. Oh, so your anak is very supportive of your business. Alhamdulillah. Okay, how do you start this Dapur Mak Oshin? Macam mana you ada inspirasi untuk membuat bisnes ini? Abai baru habis tanya sih Den. Astaghfirullahalazim. Abai dah berepisod-episod kena langgar jalan Abai tau. Nama dia is Abang Aidil. Kata take over Abang Aidil. Jadi karakter Abang Aidil tu mesti ada dengan Dan tau bang. Sabarlah, kasih Abang Ican dulu. Okay, kita kasih. Pasal apa tau, bila kita start this DM bros, kalau korang nak tahu kan, Ai dengan Abang Aidil, we talk about all humors. Betul. Community impact, betul, lifestyle. And then ni dah bahagian korporat tau. Betul. So dah biasa bertanya dengan sponsor, klien apa. So dah biasa. Abang Ican lah buat dengan sponsor. Boleh? Okay, silakan. Boleh. Okay. No problem. Kak, then after that your child yang nama Oshin ni, how do she feel bila this business started, nama dia until today? I think how the business have achieved. Betul. Macam mana tu? Adakah dia pun dalam you punya limelight ataupun when customer? Okay, Oshin point of time I letak nama dia, umur dia baru 4 tahun. So okay. I think macam special lah. So kita decide, I tak tahu nak letak nama apa. So we talk to each other, we discuss, then we put Oshin. Oh, so say Mama, then Mama Oshin lah. So that your children sorry. call you. Oh, dia meeting dengan anak dia then. Wah. Bagus Mama Oshin. Okay, meeting. Wow. Then kita dorang taruh suruh to put Dapur Mak Oshin. Ni among the children semua lah agree lah. Yes, correct. Okay, since you dah meeting dengan anak-anak you untuk agreeable nama business Dapur Mak Oshin, macam mana you ada ilham untuk lakukan this business? Maksudnya okay, what inspires you lah? Kerana yang popiah. Yes. Macam mana you ada idea untuk buat popiah bergedil ke apa ke, ataupun macam mana idea untuk buka bisnes ni? Okay, actually pasal COVID time kan, so the point of time tu tahu bergedil is hot. Correct. So point of time juga my children cakap popiah bergedil belum orang buat. Oh, so it's an idea from your children? Yeah, children and my arwah.
Arwah siapa? Okay, nanti kita get back to Okay, kita get back. Okay. Okay, jangan siang sangat. Siang. Dia terlampau cepat sangat. Kita nak dia punya cerita motivasi dulu. Karakter Abang dia tak boleh dengan Dan lah. Kena keluar. Tak boleh. Kena corporate sikit lah. Dah biasa lah. Bila nak take over ni, maybe duduk kat sini. Abang dia selalu duduk kat sini kan. Dia punya roh dia kat sini lah. Dia punya tak boleh keluar. Okay. So as you mentioned, your anak gave you the idea of Popiah Bergedil. Susah ke tidak untuk melakukannya? Because it's a change, right? Pada mulanya nak cakap susah tu tidak lah. Pasal saya ni memang minat masak kan. So I try. Tak berapa susah lah. Cuma starting tu penat lah. Penat as in penat pasal bila order masuk tu kita nak kena manage dia punya time. Kita nak kena tahu what's the order, macam delivery, self collect. So nak planning tu nak kena proper. Yes, correct. Okay, faham. Tapi if you clearly remember tadi Kak Dia ada cakap it all started during COVID tau Dan. Betul. So with all this delivery, self collect, ni semua I think banyak peraturan-peraturan kerajaan yang nak kena ikut. Correct, because kita safe distancing and stuff kan. COVID measures. Pada cakap contactless Ada macam 2 meter distance lah, COVID measurements yang dorang perlu buat, macam phase 1, phase 2, contactless payment, tak boleh kasih cash. Betul, kan. Betul. Dorang dah start yang delivery semua gantung. Yes, correct. Rindu sih time tu actually, tapi itulah part and parcel of life kan, kita mesti rasa. Tapi Kak Dia, bila you started, you mentioned about with Popiah Bergedil kan. So meaning you memang tahu bergedil, you champion lah. Betul apa? Salah ke soalan baik? Betul. Meaning dia confident dia to do bergedil. Anak dia pun confident dengan mak dia tahu bergedil. Tapi they change the trend. They make a twist of it lah. They make a plot twist of atau bergedil. So betul. Memang you favourite buat. Favourite. So bila you buat, sebelum I benda ni jual, kita buat dulu, kasih family makan dulu. That's how lah. Bukan buat terus jual. No, you have kasih family makan, immediate family lah. So I buat, I kasih my family. So you seek feedbacks from your family members, rasa dia macam mana. Yes, correct. Kira itu R&D lah tu kan. Betul. So dengan family je berapa you dah agihkan total of Popiah Bergedil tu? Tak terkira lah. Tak terkira. So the feedback yang datang balik tu, Alhamdulillah. Itu kita after the feedback semua positif kan. So why not I try lah. Okay, sebab apa tak tanya, kita dah rasa. Betul. We have tasted Kak Dia punya Popiah Bergedil. Mana yang agak rumit to make it perfect on dia punya, orang kata, ingredient dalam tu Popiah Bergedil ataupun dia punya kicap cili padi. Betul. Pasal dia punya kicap cili padi dia guys, sedap gila, sumpah. Kita dah try. I also myself try and it's very very good. Pedas dia pun memang pedas, tapi dia tak macam pedas mana nak naik sebab kepala sakit sampai tak dan ada. Simpan kat dalam masih ada sampai sekarang. Habis bila kita makan kan, nak pedas, nak rasa. Ni ada kicap. Senang. Pasal that is a signature, orang cakap. Without that sambal kicap, you won't feel the satisfaction makan that Popiah Bergedil. So yang mana tu paling susah kak? Nak kasih perfect kan dia punya yang inti dia ke dia punya kicap cili padi dia tu before you sell? Dia punya inti lah. Inti. Pasal kicap cili padi tu memang biasa buat. Wow, champion. Dia dah memang biasa. Bukan untuk Popiah, memang kita I buat memang simpan untuk kita family makan. Istana orang ke Sekejap. Then lost. Apa maksudnya? Tanya kat dia. Mungkin Kadang-kadang apa? Okay, kalau korang tak tahu, mungkin belum tahu lagi, dia ni Gen Z. Jadi mereka ni millennial, pemikiran diorang, aku ni tak faham sangat ni. Aku macam ideal pula, tak faham. Apa tu? Tapi ketawa. Aduh lah, meaning dia is bagus lah. Dia take
pride of what she do lah. Dia proud lah. I see. Sana orang. Okay, faham. Okay, Kak Dia, since you said you suka buat popiah bergedil kan, you started off with popiah bergedil. Mana datangnya mie rebus, tulang? How do you suddenly invent this to be part of Dapur Mak Ocean punya orders? Okay, yang mie rebus tulang is memang my trademark. Bila hari raya, kalau open house, I akan buat tulang. So bila orang datang rumah my house, they will ask either mesti dia tahu yang rumah I open house mesti ada tulang. Oh, so mie rebus, tulang, mie soto. memang you dah biasa bikin lah. Yes, sebab tu correct. siapa yang kasih, your anak-anak also kasih idea untuk taruh sekali dengan demi orders? That one terpulang pada me. They say if you can, then why not you just go. Oh, okay, faham. Okay, so dah boleh expect kalau kita ada that long term punya bercollaboration tu kolaborasi dengan Dapur Mak Ocean. Kalau waktu raya tu Mungkin ada chance lah. open house tu itu ada. Aku mesti cakap, bang, Kak Dia buat open house. Kita Okay, dapat balik tulang, mie rebus, popiah bergedil kan. Dia kira macam anak-anak saudara akan ingat tau ni benda. Betul. Go this house so makan tulang. Yes, correct. Jadi Pasal kita pun macam gitu tau. Abang pun macam rumah ni mesti nak pergi, dah ada ayam goreng. dia macam mesti tahu rumah ni ada apa. Pasal kita dah biasa pergi. Jadi bila dia cakap gini, okay, kita tahu ni ada tulang. Jadi the next house make sure ada benda ni. Lain. Betul. Okay, so since you said your daughter tanya you whether if you're okay to masak, you put in the orders, betul? Yeah, betul. What do you mean by that? Is it you masak seorang ke ataupun anak-anak ada tolong ke? Kan pasal anak-anak concern. Jadi I pun tertanyalah kan. Okay lah, to be honest, I masak seorang lah. You masak seorang? Saya. Wow. Mereka cuma boleh tolong after wash the dishes. Because kalau saya masak kat dapur, saya tak suka orang kat dapur juga. So dia tak nak banyak macam tangan. Dia tak nak kacau air tangan Dapur Mak Ocean tu. Kak Dia punya apa orang cakap tu, Kak Dia punya air tangan sendiri. Kalau macam orang lain masak mesti tak rasa yang sama. But it give me some curiosity lah. Pasal bila the food yang Kak Dia sponsor dia macam teamwork. Betul. Dia punya presentation, korang should try and order dengan Dapur Mak Ocean. Correct. Okay, because why? They come with a good presentation. And dia tak lokek. Packaging, dia punya quantity, macam dia cakap tak lokek. Betul. So macam abang rasa ini mesti ada kaki tangan ni bikin. At first, yes. At first kita tengok dia punya apa tu, lauk ataupun dia punya popiah bergedil, kita tengok ni macam ramai. Ini kita belum berbual pasal dia bikin sellout, dia bikin banyak lagi. Betul. You must dia orang, she's very one in a million lah orang cakap kan. Wow. She can bikin everything by herself. Tapi alhamdulillah dia tak cakap pun, kita yang tahu kan. So, kalau dia cakap sana orang kan tu. Astaghfirullahalazim. Okay, since you guys have to order from Dapur Mak Ocean sebab dia punya quality is better than the quantity actually. Sebab bila you all taste it, you guys will feel kenyang. Number one. Number two, inti dia tak lokek. Be it popiah bergedil ke ataupun mie rebus dia ke ataupun tulang dia, I can see dia masak dengan macam Abang dia cakap, masak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang, cinta. Kalau Abang Aidil lah. Itu kalau Abang Aidil. Macam kita tak lokek, inti dia secukupnya dengan dia punya cili padi kicap kan. Cili padi kicap dia really dia tak kasih yang kecil punya tau. Dia kasih sebesar-besar tidak. Tapi Dan, Abang nak tanya Dan pula. Okay, boleh. Do you macam percaya ke bila orang cakap pasal ini semua tengok air tangan siapa yang buat? I percaya. Sebab one thing, because Dan suka masak and I love to eat, right? Bukan. Tapi Dan punya masak tak incredible. Tak adalah, tak incredible mana pun. Macam suka masak-masak, buat makan kat rumah. So apa yang diturunkan, resepi yang diturunkan oleh arwah nenek ataupun ibu, rasa dia bila diorang masak makan, and bila I yang masak ikut resepi diorang is different. Okay, so bila you cakap pasal resepi ataupun jatuh turun menurun nenek ibu ni semua kan, Kak Dia, is this also something passed down from your family?
from my mom. Masya Allah. Macam mana tu? Nak tahu juga, nak korek sikit pengalaman. Kalau you rasa you masak ni dah sedap, macam mana pula mak Betul. Kira superb lah. Super Wah, fabulous. Dia fantastic. Dia punya most orang kata dish yang paling baik sekali apa? Baik. Semualah. Semua. My Okay, mother masak name memang one. sedap. Because dia dulu pernah tolong jualan dengan dia punya brother. From there I learn. I memang With the brother Hai, hari ni Abang Ayi terlebih kelakar pula. Selalu serius, terlebih kelakar pula hari ni. Okay, silakan. So Nanti kau check IC kat dia mungkin. Abang rasa ada kacukan dia. Ada kacukan. Okay, Kak dia. Pasal sekali kan kita duduk dengan orang Pakistan. Betul. Macam episod yang episod Abang Bikers. Abang Bikers Abdul Rahim Khan, Pakistani dia kata. Apa, celup putih. Apa yang Abang Aidil hari tu cakap? Celup putih. Yang selatan darat apa? Itulah dia cakap kan. Tak teringat lah. Then dia punya ni. Tapi tak apa, nanti tengok IC. Okay, so Kak dia cakap your mother pernah berniaga dengan her brother, correct? Yeah. Is that an inspiration to you also? Macam they inspire you untuk lakukan this business? Partly juga. Kak dia, since you said your mom love to do business with her brother, is that an inspiration for you to do this Dapur Mak Ocean? First of all, sorry, is my late mother. Oh, your late mother. She already dah pergi for 2 years. Oh, okay. Faham. 2 years. 2 years back. 2 years ago. 2 years ago. So during InsyaAllah. Okay, faham. Okay, faham. Okay, so she do business with her brother. Does that inspire you to do this Dapur Mak Ocean? Mungkin lah. Mungkin je lah. Dah mungkin je bang. Abang rasa there's question abang nak tanya. Because mungkin this is pasal generation lah. Then kau sedar diri kau Tak budak apa kan? Budak. Don't worry, Gen Z. Gen Z kan tadi. Kasih abang tanya. Boleh silakan. Betul apa? Ya. Adik-adik tak boleh tanya. Tak apa. Okay. Boleh. So Sis Ocean. Terus jadi Sis Ocean. Tiba Sis Ocean. Okay, Kak dia. Okay. Kita understand dulu punya generation kan, parent kadang for anak perempuan dorang mesti train atau macam mana pun nak kena pandai masak ataupun kena masuk dapur. Are you that kind of family setting? Terus terang cakap, kita 2 beradik je. One boy, one girl. So for me untuk nak train my parents, tak paksa I untuk train. I sendiri yang memang minat, suka tengok my mother masak dan suka try macam sampailah every I memang tengok macam mana masak, daripada situ rasa slowly. Okay. Because kita ada klien yang go through that phase bang. Correct, That's why we ask you, because not all business woman is the same bila diorang buat F&B business. Tapi pengalaman dia ada banyak yang sama. Sebab tu kita bertanya. Dia ada yang parent panggil masak, lepas tu dia tahu datang, dia cecah, dia rasa belum okey. Betul. Very strict sebab diorang nak make it perfect. Itulah orang dulu-dulu. Walaupun saya ni budak kan, dengar-dengar story daripada klien. So tadi kita ada dengar regards about you punya husband. And to be honest, bila you engage kita, kita dah duduk, dah berbual, and we get to know that it was your late husband. Betul. Okay. Ya, betul. So throughout this journey, tadi pula bila kita berbual kan, apa yang you kongsi dengan kita is your late mom passed on 2 years ago, and your husband passed on early this year. Yes. So is there any moment where you feel like you want to stop? Betul. Because to be honest, bila abang dengar tadi about Kak dia punya sharing about the late mom juga, babe, ini dah berimpact babe. Betul. Bila you dengar 2 tahun lepas 2 tahun lepas dengan tahun ni, dia memang dekat babe. Betul.
It's not an easy. Walaupun dia punya jarak tahun tu 2 tahun, tapi masa dia berlalu cepat. And the pain is still haven't recover from 2 years ago. Dia rasa lagi satu kesakitan yang kehilangan lah. Bukan kesakitan, tapi kehilangan seorang insan yang dia amat sayang. Betul. So macam mana you cope, and whether is there any time yang you nak really stop Dapur Mak Ocean? Jangan risau, luahkan je. Okay, a point time bila I start this one really active lah. After my arwah start to sakit, I slow the business slow, tapi I tak tak post mana-mana social yang I punya Dapur Mak Ocean. Because why? I memang ada regular customer who support me. Okay, then after my arwah dah makin teruk, I start to dah rasa macam tak ada time nak buat. Kalau ada pun self collect lah. I dah tak ada time nak keluar ke apa. Then after dah really tu, I dah tak. At first I pun rasa macam dah tak nak buat, tapi arwah selalu cakap you must do what you can because this is your skill. It's your passion. Yeah. And then I cakap I tell my arwah, don't think too much. If I can, I can. If I cannot, I cannot. Then alhamdulillah, support by my children semua, my customer. Bila I tak buat, dorang akan tanya, dah tak ada ke? Yang bergedil dah tak buat lagi ke? Because I dah try mana-mana, I nak bergedil. Daripada situ I macam I tak stop lah. So I slowly I punya I tak macam mana nak cakap You take your time. Take your time. Don't worry. But to be honest bila I dengar macam gini I can say that somehow ada hikmah di sebalik that motivasi from your late husband. Maybe kita take in something good. Betul. Meaning maybe itu adalah satu kata-kata semangat ataupun kata-kata perjuangan untuk you meneruskan. Jikalau he knows bila waktu dia, and you are still strong to provide for the family and of course for yourself. Because I think to encounter the loved one kan, diri kita ni nak move on, kita nak kena kuat. Betul. Apakah lagi bila I think Kak Dia ni dah menjaga suami. Tadi bila dia cakap tiba-tiba the business slow down. Correct. Dah tak post lagi kat social media. I think pun bukan kerana dia nak, kerana pengorbanan. Betul. Menjaga seorang suami yang tengah sakit pada waktu tu. What about you then? For me, I feel like the children is very very supportive. Diorang pun rasa kehilangan sama seperti ibunya but they did not give up on the mother. They still want the mother to be strong. They still want the mother to go on with this business. And diorang yakin dengan ibunya untuk masak that signature, be it popiah bergedil ke apa, ataupun mi rebus ke tulang ke. Diorang nak ibu dia continue that legacy sebab they know people still want to find the Dapur Mak Ocean punya orders. Itu satu yang teruja lah, because sometimes when kehilangan bapa ni ataupun kehilangan suami, dua-dua akan rasa nak give up. Be it anak ke, be it the wife want to give up. Tapi this is different. The mother wants to stop, tapi the daughters ataupun the son still want her to continue this legacy. So that's something motivated for Kak Dia sendiri, sebab kita tahu yang anak-anak dia masih support dia and willing to help to bring this business going. That is like bila Abang Ai pun kehilangan arwah ibu waktu tu kan, memang diorang cakap ni kadang makanan ni mengingatkan kita dengan seseorang. Betul. Ini macam arwah punya favourite dish, yes, arwah punya kegemaran. Bila they are good times, bad times, even waktu susah pun mesti teringat satu dish yang kita akan makan bersama. Betul. So macam bila Kak Dia masak popiah bergedil, mungkin popiah bergedil tu favorite arwah husband.
And that's why anak-anak dia cakap don't stop doing. Maybe that terubah rindu lah. Betul, because of that Popiah Bergedil tu. Guys, korang nak kena dengar kat sini. Kalau boleh support Dapur Mak Ushin. Betul. Pergi ke IG, support in a way apa tau. She doesn't macam minta you funding ke, nak fundraise apa-apa ke. She want to provide ataupun extend her services. You should try Dapur Mak Ushin punya Popiah Bergedil at least. Betul. What makes me macam terpegun ataupun open my eyes is when she come to us, she didn't macam minta simpati kita untuk promote ke, atau dia tak macam membuka kesedihan dia. Betul. Dan dia look forward, dia nak business dia maju. All she said to us is she wants her brand to be noticed, she want people to understand about her product, and she want people to know that her product is still exists in the market. So dia tak ada macam tolonglah saya dah kehilangan husband. Tak, dia tak buat macam gitu. So that really tak improves. berniaga ni kan? Kesian saya dah tak ada pocket money. Tak ada, tak cakap macam gitu. If I can add on, Masya Allah, this is satu benda yang I clearly remember. Kalau berganjak, lebih ramai orang lagi mengenali Dapur Mak Ushin, order banyak ke tidak, itu rezeki Allah SWT. Betul. Itu daripada mulut kat dia. Betul. Dia tak fikir pasal Be it apa-apa. happen or not happen, people believe or not, apa tau, she still want to do it. Kita dah boleh go back to you belum? Boleh. Okay. Boleh. Alright. So on capacity, the skill that you boleh provide. Example, since kita dah wawarkan kat kita punya live streaming, kita dah wawarkan nanti di social media, di mana your services are there. So what's your capacity, the skill that you boleh go up to? To my experience, paling banyak order 800 Popiah. 800 Popiah you kira one by one Ya. Serious? You kira? So satu Satu tray, kotak tu satu ada kotak. 10. Oh, so you go by the kotak lah. Faham. per piece. Per piece. Oh, you go by per piece. Oh. So meaning satu kotak ada 10 Popiah lah. 10 Popiah you kali berapa yang boleh dapat 800? So paling banyak you dapat is 800. Kau tengok dia kasi kita buat matematik pula. Itulah dari tadi Dalam baik dia suka kira sendiri. aku kan senang cakap satu box 10. Jadi kau kali gini-gini. Kau lah buat aku kira-kira. Aku Senang kira-kira lah, 80 kotak lah 80 kotak lah kan. Yelah. Betul lah. Okay, faham sangat-sangat. Betul lah. Okay, beside 10 kotak kali 10 is 100 what? Betul. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah berakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sambung. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan semoga sukses Dapur Mak Ushin insya-Allah. Allah. And tonight's episode disponsored oleh Dapur Mak Ushin. Don't forget to get their signature Popiah Bergedil, mie rebus dan juga tulang merah. Follow them at Instagram, Facebook page at Dapur Mak Ushin OSHIN. And we'll see you guys in the next episode of DM Bros. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya.